Esifa. Olambanga nana. Olambanga. Sheyo. Hey. Hey abantu baloya phela. Umuntu omuhle so awuboni. Yes nana. Boy. Hawaze emhlabeni. Usisomuhle so isiphofu. Hayi kuyatholakala. Angizwa. Kuyatholakala. Kuhamba njani? Kwavele kwenzeka. Sorry. Amazazana la ngamehlo lawa. Ngamehlo sisi. Oh. Wathulisela ku right. Shame. Uthi wathulisela ku right. Ku right. Kunzima emhlabeni. Wathi nana. Wenzani? Ngenza ngithi ngiyaphosela lapha semphosela. Wenzani? Kasi siyabona? Ngiyabona. Ngiyabuza. Ubutsotsi phela obenzayo, uyabona? Yabo bisela imali yakho. So ubutsotsi uropha abantu la. Wena wenzani? Mina ngiyamemeza abantu phela khona. Bamemeze. Sisi. Angithi siza share imali le, usiya share. Ngasisheki nxa kunjalo sisheke. Angishare ngingafuna ukuthi ngabiza abantu ngicele yami. Kathi vele impilo ephilayo. Usutshontsha wena ubusutshontsha imali yami. Angitshontshi but ubutsotsi sisi. Abantu kudala bedlula ephosela imali kathi uyakwathi wenzani? Wena ubususenzana wena nawe ubusuyithatha. Mina ngifuna ukubona ukuthi uyabona yini. Ubutsotsi. Antu abantu ufundisa umntwana icorruption. Umntwana kungaka kuyakhula kulitsotsi. Corruption mfana. Wakho yini umntwana? Athi ngowami. Nxa uzabuzwa uhlala yena ukudla. Hawu. Ufaka umntwana icorruption le. Umntwana wasozabe right impilo yakhe yonke. Awukuboni khona. Wona uhlushwa yini? Asisheke asikhulume sibone. Yabona kumphazamisa ibhizinisi yami manje. Nje kuzofika abantu abaningi la banginika imali eningi. Yabona mina bese ngenza imali la. So ususiya ngapi la? Bathi ngiyala ngihlala khona. Hamba wena kuqala. Wena hamba ngifuna ukubona ukuthi wenzani ubutsotsi bakho na lokuthi ufuna ukutshintsha iphozu uye kwenye indawo. Kathi wena uhlushwa yini? Bangihamba ngitshintsha iphozu. Alright siyahamba. Azi ubutsotsi ngiyakulandela lapho yakhona ngikubonile. Kathi wena uhlushwa yini?